kadusome ijambo ry'Imana bakoresheje 15 twese abasikuzi uyu munsi rero ni mu ry'iminota kadusome dusome ijambo ry'Imana hano ucete Paulo yandikiye abaroma ibice bibiri guhera ku murongo wa 6 aravuze ngo abaroma ibice bibiri guhera ku murongo wa 6 haravuze ngo izo kwishura umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze abarondera ubwiza n'icyubahiro no kudapfa bahora bakora ibyiza bihanganye izo wishura ubugingo budashira ariko abakebana ntibiyumvire iby'ukuri ariko bakumvira ukugabitanya hazobishaku guhambanirwa amarushwa n'ibyago ku bugingo umuntu wese akora ibibi uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki ariko ubwiza icyubahiro n'amahoro bizoba ku muntu wese akora ibyiza uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki kuko Imana itarobanura abantu ku cyubahiro Imana ihabwa icyubahiro reka twongereho andi kugira ngo dusome hano muri Yesaya wavugishwa n'Imana Yesaya wavugishwa n'Imana Yesaya ibice 38 dusome 38 duhere hano ku murongo wa mbere aravuze ngo Hezekiya yongerwa iyindi myaka yo kugira gute yo kubaho muri iyo minsi Hezekiya ararwara agera hafi yo gupfa bukeye uvugishwa n'Imana Yesaya mwene Amozi amuhoza ko aramubwira ati uku niko Uhoraho avuze tunganya ibyo mu rugo rwawe kuko ugira upfe utagikira maze Hezekiya ahindukiriza amaso ku rusika asenga Uhoraho ati urubanza ruratanguye tegera Uhoraho niwibuke ingene nagendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye ngakora ibyo ubona ko ari byiza Hezekiya ararira cyane maze ijambo ry'Uhoraho rishika kuri Yesaya riti genda ubarire Hezekiya uti uku niko Uhoraho Imana ya sokuruza Dawidi avuze ngo yumvise gusenga kwawe abonye n'amosozi yawe ku minsi yawe yongeye ko imyaka 15 Imana nibishimire haleluya haleluya wasomye ijambo rivango abagomba ubwiza icyubahiro no kudapfa bahora bakora ibyiza bihanganye mu gatondo twavuze ku cyubahiro n'ubwiza tuva kuri Dawidi amateka maremare ya Dawidi ko yari afise ubwiza n'icyubahiro akura mu gukorera Imana neza twarebye karte zari zigeze Dawidi yari umuntu twamuvuzeho icyambere bibiri mushingira intahe ngo yari umuririmbyi w'umuhanga iryo cyari icyambere akitonda mu byo avuga akamuhizi w'inkomezi akamenya kurwana ngo yari afite igikundiro ikindi cyamwisho rero wacenda mw'ibarabara ngo abantu babonaga yuko Uhoraho ari kumwe nawe wani Dawidi icyubahiro n'ubwiza naho yabikora uyu munsi no muri mugoroba nayo batuvugana kuri iri jambo rivuga ngo kudapfa uyu mugabo Hezekiya
umugezi utujya munsi y'imisozi abantu bakaza kuvoma mu Isirayeli bariya baciye muri Tineri amazi barayanywa. Umwami w'Ashuri yari yavaririye aho bita Anatoti kwa Yeremiya niho bari bashakanye nk'uko bari kuri Buraseli. Abari kuri Buraseli bagiye kubona babona Nahangwa irahagaze bagira ibibazo inyota irabica hajya umumarayika yaje kubahanura inyota yabishe bagize umwuma ya nyota bifuzaga Abisiraheli iba nibo yica n'Imana icyereka heza agira niyo mpamvu yageze cyangwa Imana ati none vrema iki kintu nakoze we ntakibona. Imana ati sha Hezekiya yaransinze Imana ikutabara. Haleluya. Gira mugenzi mukorera Imana inyungu. Gukorera Imana harimo inyungu. Uzabadeta bita Dorukasi yari yapfuye begeranyije ngo abantu baraza ati oya ntabwo twemera kwapfa. Ati ga yapfuye twegeranyije bari banatwikiri bapfutse. Ati sinemere kujya utemere dore ibintu yadukoreye ngo abapfakazi barareba. Mbega nawe abantu bahera bapfuye cyangwa bakora amashiti bakajya banyuma karimo cari caratuzengereje none ngiki turagikize ntituzongera kukibona urupfu ruragitambikanye. Hari abantu baririmba ko wapfuye kubera babazengereje. Imana idutabara. Dusome umurongo umwe dusenge. Dusome umurongo umwe dusenge. Dusome umurongo umwe dusenge mu gitabo cya kabiri cya Samweli igitabo cya kabiri cya Samweli ibice birindwi reka duhere ku murongo w'icenda ariko uzasoma hariya hejuru ku murongo wa mbere haravuga Dawidi yifuza kubakira Uhoraho urusengero. Duhere ku murongo w'icenda haravuze ngo kandi nagendanye nawe aho wajya hose ndandura abanzi bawe bose imbere yawe kandi umve nzoguha izina rya rurangiranwa nk'uko abandi bahambaye bo mu isi bayafise kandi abantu banje b'Abisirayeli nzoba ahantu habo ndahabashire. Muri izo Bibiliya zacyanditse ngo ndahababadike bahibere ari ahabo bwite batazokwimuka namba kandi abantu b'inkozi z'ibibi. Muri izo Bibiliya zacyanditse ngo abantu b'ibirara. Muri izo Bibiliya twahora handitsemo ngo abantu b'ibirara ngo abantu b'inkozi z'ibibi ntibazasubira kubagirira nabi nk'ubwa mbere. Imana ihabwa icubahiro. Aha ni Dawidi ngo yifuza kubakira Imana. Yifuza kubakira Imana. Wavugishwa n'Imana aramubwira ati genda ubikore uko Imana ntabwo uko byibwira genda ubikore. Waragiye ngo mwijoro Imana isa kuvugishwa n'Imana ati ibyo wavuze byari bwawe nta mana yatumye genda hiya subirayo rero umubwire uti Dawidi we wowe ntabwo wanyubakira ariko umwana wawe uzabyara niwe azanyubakira. Ati gusa rege ko wagambiriye ibyo bintu ko wagize ibyiyumviro byiza ko wagerageje ibikoresho hari ikintu nguhaye. Icya mbere umwana wawe azanyubakira. Kabiri nzaguha izina rya rurangiranwa. Yesu nashimwe. Erega abantu bapfa n'izina ryabo rigapfa. Hari umuntu upfa agapfana n'izina ryiwe. None muri iki gihe cyane umuntu witwa Yuda uha Yuda Sikariyoti ara Yuda yapfanye n'izina ryiwe Sawuli niwe yapfanye n'izina ryiwe. Ba Tobi niwe yapfa agapfana n'izina ryiwe na ba Sanefati na ba Gesheri Datani na ba Kora bajya bose ntibagire amazina yabo yewe na Kayini. Hari umuntu witwa Kayini nawe Kayini
ntibazasubira kubagera n'ibintu bwa mbere. Mbega muri karitsiye habamo ibirara biriyo uwemera ko ibirara muri karitsiye aho babihamo uwibyemera yemera batemera ko hari ibirara biriyo. ubu rero tugiye gukorera Imana byari kurinda ibirara. uwifuza ko imurira turara, uwifuza ko Imana imurinda ibirara ntabwo ari gushungurira ko uyu mutama pasiteri Musarabizi twari kumwe mu kinama pasiteri wanyu genda kuda parisari mu Kirasaza David yiguzeyo umuprotokole witwa Bitana araza arambwira ati aguze ni mu Kirasaza ngo Mana yo mwijuru we ngo mwana ngugiye gutyo naho mu Kirasazi umusuma wa mbere muhari, umurozi wa mbere muhari, umumaraya wa mbere muhari, ibintu by'ubupfu byose by'ibigoryi n'ihoni. ati rero bapfuye sefi umutima upfana nagira mbira mutama pasirese ndatenga kubita amasengesho y'iminsi 3 mazima inone ma twana ni pasiri yanjye twana amafaranga yanjye twe Imana irambwira ngo reba ikintu ukora ku rusengero rwo mu Kinama ugishyire nzakurinda abantu b'ibirara. genda mbona mutama pasirese ni nyakubahwa ni hano mu rusengero narazunguruka ahantu hose kuri cyo nashira urusengero y'inyuma bari bagashyizeho amatafari inateye iripu akumva ko hasi tugasengera amakorone yarahagaze gutya hamwe ntacyo nabasha gushyira subira mbwira Fatima ni none ma reka nabuze icyo ushyira sinarusakaraye pera betoziri ndagitinya nta kibazo none nakora irambira mu gihe ureba n'ushumurya urebe ukuntu nzahangana n'abantu b'ibirara hatagere hewe badatabase hewe nagushyira akaryaro hano ku rusengero ntabwo ubona kanya akaryaro. aba batanu pasiteri Musa na Seti bakoraga mu gisare ahantu hava uri ureba gute barebaga hejuru kari akazu k'inyuma hariya mutabana ati hewe ishyirira ahangaha n'ibiro mugabo anyereka ahantu mushyirira ibi ngo kubi aronka ibiro nawe nkoresha umuryango mpenda kuwukoresha fururibe rw'umugore awuhejeje ari mu kamoro bawuteye nawe yawuteye batwubakishiriza ndazambwira muzentere wa muryango wawe mwego nawe ntitugendere urusengero kandi urahasengera ibyo mubwiye ntabwo apfa gusengera ibyo ngibyo uyu ntabare ndagusengera urahasengera ibyo mubwiye papa aramwambwe none mu mwana ngo ibyo gusengera ngo tugende turagera no kumujya n'abantu rero bambwiye ko mu Kirasazi hari ibirara byose n'inkozi z'ibibi zose tubitse mu Kirasazi. none rero kwa Mana shizeho umuryango w'icyuma ubu rero umugabo witwa Mana arungika abakomando biwe bazahagarara ku nzu yanjye sha uzihenda bazamumena ntumurenge gupfukama undambikeho ikiganza kimwe ku muryango ikindi ku mutwe wawe uncomekeye n'umuryango maze tuzareberera kamusoma n'umuntu w'Imana. arangira mutama arasengera ajya mu mpema aravugishwa ibyo yavugishijwe by'ibitsaha kare iwanjye hasite Musarahazi naciye n'ugaza imiryango y'imbaho shyiraho umuryango w'uruwabye musuzugure babasuma yabisuma rero bikazajya biza erega hepfo yanjye bwaribye bitera abatagisivero bibatera grenade mu ijuru munsi y'urupangu rwanjye madamu ati turapfuye ntidupfa tujya hehe hari umuryango wanjye bukeye ngaho rero byabisuma nkabisengera bivuze mu izina bivuga mu izina bivuga mu izina bivuga mu izina. umugoroba umwe ye kubona buri kimwe kiraje cyabaye mu mpere yawe byaba ikote n'ibisuko n'uruntu rero byibye cyageze rero umuzimu urarije ngo duheze yahaye nawe ikiranye serashe nikoza mu cyumba ndapfukama mpamagara Imana ba ndapfuye
ndasenga bari kwicomeka neza muma ndasohoka gisanga hano ni ngwino duheze sha ni ngwino duheze kitakira mu gitambo no kurira simuvuga mu izina mwibame ari hano arangije baratangiye kuri niba gitambuka tujye mu tureke ibyo wigira mushira mu muco yiyamura rwako yiyamura cya kintu bagendera yiyamura dutuba dutwara ayana azingazingi muri rwako iramuka aratuma neza maroro yamuseze irabyatsa cha no kababo agenda huzumere Yesu nashimwe baba gukora Imana bituma Imana ikurira abantu bibirara wifuza ko Imana ibibirara dudriga tugiye gukorera Imana rero baduha abantu gukorera Imana rero aya mwana hamwe mutambara mudana bakuri kuya Imana ibibirara ntabe